Zdravo svima. Ćao. Evo, obećali smo vam prošli put da ćemo da odemo malo dalje od Požarevca, međutim ove nedelje idemo u Malo Crniće. U opštinu Malo Crniće, gde ćemo posjetiti dva manastira, jedno izdatište i jedan istorijski spomenik. Tako je. Ostanite uz nas i možete saznati nešto sasvim novo i sasvim neobično. Ćao! Ćao! Naš put, mi smo sada trenutno. Da, dobrodošli u opštinu Malo Crniće, manastir Zaova. Tako je, manastir Zaova je poznat po jednom legenda, tako je. Jeste, po predanju, manastir Zaova je niko na mestu gdje su rođena braća razapela sestra planina. Prema legendi, bilo su dva brata i sestra i kada su se braća oženile, jetreve nisu volile sestru, to je bile su ljubomorne na ljubav koju su braći i sestre imale. Tako da su skovale zaveru da sklone sestru, odnosno njihovu zaovu. I prema predanju jedna od jetrve je ubila svoje dete podmetnuši nož zaovi, pa je njen muž mislio da mu je sestra ubila dete i onda je zajedno to je sina i onda je zajedno sa bratom na konjima razapeo sestru, tako da na ovom mjestu gdje se mi nalazimo po predanju je palo tijelo. Na mjestu gdje je pala ruka njihova je manastir Kumija, na mjestu gdje je pala brada Bradača i gdje su pale oči se Strojin. Pored, po istorijskim spisima, manastir je podignut za vreme kneza Lazara, pripada Braničevskoj eparhiji i jedan je najstarijih manastira u eparhiji Braničevskoj u Srbiji. U suštini, sam manastir je pre 15 godina dobio status manastira, do tada je bila crkva. U blizini manastira se nalazi i jezero Zaova. O tome ćemo kasnije kada budemo otišli tamo. I jedan savjet, do jezera možete doći i kolima, ali iza manastira postoji putanja kroz šumu. Za one koji su avanturističkog duha, također možete tim putem da dođete dotle. Jana, pored manastira se nalazi izvor lekovite vode. I prema predanju kažu da je voda lekovita dobra za vid. Tako da, ako već dolazite do manastira, siđete i do izvora. Također u blizini manastira, iznad konaka manastirskog, se nalazi putanje do još jednog izvora. Tako da, ponovo, ako ste avanturističkog duha, možete kroz šumu doći, postoji staza, verujem da je sada mnogo uređenije nego pre par godina kada sam ja išla.
izletišta, to jest jezera Zala, tako je. Da, koje se nalazi bukvalno 2 minuta od manastira, ukoliko se rešite da isprobate onu stazu koju sam vam pričala malo pre, onda će vam trebati nekih 15 minuta hoda. Da, ali je lepše ići kroz šumu nego ići kolim asfaltnim putem. Da. Po legendi, ovom jezeru ovde je nastalo tako što su od legende što je Jelena ispričala ispred manastira, to su sestrine suze i tako se nastalo jezero Zaove, a generalno ovo je prirodno jezero koje služi kao izletište ljudima koji dolaze u manastir, tako? Tako je, i poznato je kao čuveno izletište u ovom kraju za 1. maj, odnosno za prvomajski uranak. Da, i ovde se održava jedna manifestacija, mislim da je jedna od najvećih manifestacija opštine Mala Crniće, Stiško po selu. Da, obično ih bude poslednji vikend u avgustu, ali mislim da taj datum varira, tako da nemojte da nas držite za reč. Vidjet ćete na snimcima, ovdje je klupa ljubavi, da može zaljubljeni parovi da se slikaju. Tako je. I napravili su mesto za roštilj koje je pokriveno i tu možete roštiljate, a da ne pretite šumi. I za one koji su ljubitelji ribolova, jezero je bogato ribom, tako da možete i da ponesete štapove. I žabama, kao što čujete. Evo, posle malo duže puta, obišli smo manastir Bradaču. To je jedan od manastira o kojima sam vam pričala u legendi i kada smo bili kod manastira Zala. Po predanju ovdje je pala brada Zaove. Da, sestri Jelice Zaove. Kao što ste mogli da vidite, put je malo neuređen, ali je bolje nekih asfaltnih puteva u gradu, da vam kažemo. Najmalo istorije o ovom manastiru. Manastir je podignut za vreme cara Dušana 1350 neke godine. Pojavio se u turskom Defteru i čim su Turci osvojili Braničevski okrug, to je Srbiju, despota Stefana Đorđa Brankovića, to je despota Đorđa Brankovića. Zadnji put se pojavljuje, pisano se pojavio 1700 neke godine da je tu bio monaški manastir sa monasima, ne monarhinjama, i od tada se gubi svaki trag. Misli se da su Turci brzo posle tog pisanog dokumenta srušili ovaj manastir i ovaj manastir je obnovljen ponovo 90. godina 20. veka. Priroda je prelepa, samo ako imate volju, dođete i strpljenja. Ko što je rekao, put je malo nesređen, nadam se da će srediti, dođete posjetiti ovaj manastir.
Vranjevac, to jest spomen obeležje Vranjevac. Ovo mesto je postalo poznato po bitki koje se održalo ovde 1915. godine, to jest određene grupacije srpske vojske su ovde pružili poslednji otpor Nemcima koji su dolazili s ove strane, tamo je Dunav, i uspeli ih zadržati da se ostatak naše vojske povuče. U suštini oni su pravili ostupnicu. Većina branioca ovde na ovde brdu Vranjevac je poginulo i ostavilo svoje kosti. Sa desne strane videli ste da su humke od njihovih posmrtnih ostataka. Ovaj spomenik je podignut 2015. godine, tačno 100 godina od bitke na Vranjevcu, i ovde su ispisani brojevi iz svakog mesta u Braničevskom okrugu koji su dali svoje živote u drugom Balkanskom ratu i u Prvom svetskom ratu. Ako želite, videli ste put kakav je, ako imate strpljenja i živaca, da odete poštu i da vidite prirodu i pogledate koji stvarno fantastični narode, možete doći ovdje da posjetite ovo. Samo da nabrosim, on je 10 minuta od manastira Branače, isto se ide iz naselja Kula, možete doći do ovde, sve je obeleženo, nećete se izgubiti. Evo, završili smo putovanje po opštini Malo Crniće. Naš savjet vam je da, ako ne idete autom, imaju pešačke ture koje možete ići do Vranjevca, manastira Branače, i čak i biciklističke ture do tih mesta. Do Zaova. Uglavnom do Zaova, mada idu i do ostalih mesta, ali reći. Do našeg sljedećeg puta. Vidimo se. Ćao!